so by an insem United set or baby son no be why yen bukata na when Tibian Pacho no wa hasenum ye bema no kwan no abo asem no tofu ade amayen owia ababa wano enso ye behwe se benya na ye ne no akasa papa mpacho me mo akwaba na pom ti saying adom ne ahwe ti me ho ye pa edenya me ase na watwe atwam no de wasem ebedan yen pacho ansa na no na so kwa sorry and so muslimism me pacho me kwa sorry okwa sorry bay me pacho me ko Church of Pentecost ewa hefa me pacho me wonya ntreni as branch so bible yi mu na ka we di machi me ka semme na wabodin ahye ho me kofi intim me kita tra kronkron me kuta tra kronkron e de hyebo se asem bia me beka na fiduam ha no asem bia me beka na ofiduam ha eye no kretrodo kontoponim enti erade boa me hot ye da se ene sofo amadom anya adwuma wa ha bra kofi mami na watwe atwa mu no di asem na wo de bedan ye pe no kure kan ye wo asem ni mu ye wia erade adomti no minim se ye nsori no na ye nya ne pomasibre etiefo ne ahwefo nyina so aye krado 80 yo meda sompa bedwafo nyina ase etiefo nyina mechia obibia awie mediade Raventim America krani na mehu abaya bi na menene na mana mefa no na namona ye namona na mede onumpo na de iba se ne wofa wo amanane awo America antino oboa manfo na so mikura me nyakwan ni bia metu tofa ba mu a ne se menene di nkomo kwa akiri no de owura bi number maame a eya America number timua ne yedidi mua nkomo ne ya ene ya start ne ma afi papa ne so obeboa me na msi omati nti omuhia sika bia ya de start process mami kasa nya mu mechese ma omuhia sika metua na me de ama omuhia sika we na me de ama omuhia sika na me de ama omu se metua sika na mana kudu be 75,000 750 million old Ghana cedis. Okay. And chen crowd here, se me ka e ko 1 billion man. Afi me one was Sunday e bi bre me se menhwe na eno ye visa bia o de be ma me na enka menhwe na tintim na me se nti odi ade ne ba ye no me so sabi mango school papa nti mo ha na me kire me namfo bi no se nya visa o nya visa afi me frɛ nipa na me frɛ we amentenenka me frɛ we amentenenka nti wo ma na me frɛ de nam no so a me de hu wo mo no me frɛ no fa na me se ade na ekɔ mentene o ma bi ase because ade a wo de abra mi enkyerɛ sɛ eye visa na bibisa nti no mo wo hene ana ka bibia omo ne tofa no nyina ne kyerɛ sɛ baabi o makodi no me frɛ we a na we me frɛ we a na akosisi me frɛ we a na akosisa na ma hu ne sɛ o de me nsa a hye boase na me de bam tane sompa betwa sɛ on moabe na baabi o mo bia no me hu mo na me nyim sika yo wa sotre kronkron mo mpesa wo ka ema adasanyina te e wo Israel nyankopon nim se ababa wa ya obo ni din no ebrebe na wo hia no biem e de ba ade e na wo ne ntem medase oyima nyamia ne mo no kwore bibia ene ma sa ade no me de madwene ko di akiri ama mama se me kasa me kan yema akodimu a bebre acho ne ma be na akodimu de ye bebre no ye pese ye hu na ye kan ya kan no preko maton me ka me ye welcome pay obi de ka ba me welcome pay se me nye adwuma na metika no wia na mafa e no kre me twika na be 2.5 and 3 years
na meti kaa ne kaa ne nyinaa maame akɔwuram matɔn kaa no de kɔwuram na me prɔto bi nso wɔ hɔ matɔn de akɔwuram sɛ mepɛ sɛ metu kwan no nyame yɛ madom na obie kwan ma me a matumi akɔ aba na matumi abɛde nɔɔma abɛgu akwan mu ne nyinaa akyi no ankwasi baabiaa maa me nti na mesɛ mɔmmoa me nti sɛ yɛmmoa wɔ kwan bɛn so mepɛ sɛ mehu nipa korɔ na megye me sika firi ne nkyɛn okay sika 750 million old Ghana cedis ɛno nko a na akɔ akɔdim ma kyɛ sɛ bebree deɛ nkyɛnkyɛn deɛ sɛ meka nka mɛtumi aka sɛ bɛyɛ 1 billion meka no koraa sɛ makyerɛ awurade mu nkyɛnkyɛn deɛ fa wei ma me mepɛ wei mehia wei bebree fa wei ma me mehia wei sɛ wɔde yɛ dɛn mmerɛ bi ɔfrɛ me tama ne mehu no ne yɛyi no ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ ne maame bi ne wɔfa no wɔ abrukyi no yare mepacho so dua mu ɛfa ɛma me hello ekuba mpacho ma hi ekuba ma hi hello Mary utimenka Babio Mary mpacho apom ti say Nyame adom mepacho ye frem ohini re yebo asia ma meka safri Sompa TV Sompa FM Kumase na abrantie bi e de asem bi aba beto ye nim ye frɛ no kofintim na ɔkyerɛ sɛ tanoso e na wohu wo ho no wɔte of wakate no pacho sa frɛ na bia na network na ye hwɛ sɛ ye nsa betimi aka ekuba Mary na yetimi ne no abɔ enkomo ansa na no Sompa kyɛdeɛ no ɛkɔ ada Roma bomɔden na ɛfa wo ho ehyemu na entimi emwo wabrabo bebie eye nhirampom ahodoɔ ne apono dodoɔ na no ɛna ɛde ama wo bronyen ekunafo nyanka ne nwisia yɛse yɛ ma wɔn no modidi ɛde wɔn sa bro wa furu so Mary Pacho ɛyi ne te kɔɔyɛ hello Mary afred otemenka Baby am on network ni yo Pacho yɛte wɔn kan ti so obegyina baabi yanke bɛboa pa wai metio abrantie bi si afred no kofintim na wagye ne sika no wɔfa ada na agye ne sika bɛsɛ 750 million old Ghana cedis sɛ mudi ni betu kwan na ohia o sɛ obi a ɔpɛ drop no ɔfa awo ɛno akyi no wɔne waba abɛyɛ nuafo kolampo awie bibi saa wɔ hɔ woni mo bi afred ne saa na bibi saa si ɛwɔ wo ne obi ntem mepacho asem na wo kan ye o asem ma fa dropping ana asem ayeden tie dia meka no mo akoma nkɔfo me fa abufuo na ehia wai ɔde asɛm na abaye penkyeremu na afiri wo hɔ wate mepacho me wonfu ye wa ɔse ohia ofoforo no pacho mo fa na menya ade ɔse ohia ofoforo no ɛyɛ ade a na wo pɛ dropping ɛna wo fa awo na dropping na chi no na wonti asɛm a beke na so owia no wakyerema na abɛsɛ obeti asɛm no madam pacho metio endi ɔde aba na me kyerema cho na de anu yi ama ye wai na asɛm nyina ne sɛ ɔyɛ driver ni na wo pɛ dropping no ohia wo no ɔfa awo ɔyɛ Pentecost ne ɛkyerɛ no obehu so yɛ Pentecost ni nti wɔne wayɛ anuafo awie ɛma nkomodidie mu ano so wɔfa boa nkɔfo ɛma ɔde omutu kwan na ɔso na me so me pa akwantu atu ama sika ba bedim no bɛsɛ 750 million old Ghana cedis ama asɛm no so akwakoye bukata ɛna yɛ frɛ wa bisa wo nkyeremu sɛ woni ma brantie bisa na bibi sa akɔ ne ne ntem mepacho ma kasa metimi akasa kaka oh kyeremu ntina ya frɛ we mi dɔfo bemba na o kana asem no nsɛm a waka kyerɛ mu bia na ɛyɛ mpa ɛyɛ no kware why it's like you share not sure person worry me and I am na yɛ den you di nkɔmmɔ de bia yɛ kasa see that was my grandma la me ne any problem kakra not sure be den sari a oboaye and I let my grandma no call hospital na yɛ den oboaye man me hotel nti ne hotel no and on me uncle kasa me uncle outside no ne kasa no no catch me uncle so on minute here na me uncle so on minute here dia na we tuma show sa akoma pa cha me grandma ne dia obeye den obetuma abo anu cause dey bi oye ejuma sisi anu kan no kwan abele ejuma ni mu a
boyfriend kofo nti no akwa na konte nkwa de obeden obebo na mana wa yeden wa ba bi owo ni bi nti no true process na ade no me even do mpo no na me so eno hu me uncle no rather ba nkomo bi po ho no me na so ni me uncle ni mpo na wa yeden oni na di even though ka no me uncle na bo mama wani am bi sa no ka no o se nye sa na tie nti no me o le ma no we na onye den on kasa mo even though mpo na me oba na me ne tie ni polo me ti phone na me friend na why you busy or be friend me on friend me bi na wa ka te polo na why you say nti no me an kasa ne de e ko so me nti ase me wo hu ipa on me tie me ni adwo mo ni fa mo na ase sin e ye bi e ko so na ma na ye se bi bia be bom nti ni pa mo no ya de ni po ama me authority say me mfraw na me kan che wala wu ko Mr. Kofi na wo friend me wo fi me ka bia won kasa me ho nti no na adwembe na woni stream say ole me aba ho no me be ke say me madada na gini sika o mo be ni sika po ka sampo no ka sa madam nya e ntro no utwa sa 750 ahe no ka no enya mpa cause me po no oba no me che no ni me di nkomo no me ka onka sika ni nche me o say o etu afọ 50 million why you saying we etu asin o nti no o ka say 7 million den ahe to 1 billion no as then no person on kan che me cause on kan che me say me wi ani sika na ase den. Eno Mary. Hello. Bema no wa hawa so person no kasa why. Me patrol you meet you. Mary, good afternoon. Afternoon. That is saying. Already adumboko. Mary, me pacho. Me buso asem. Wo na nya na ode wo fa na number na ma me se EBC. Mente tie me. Se mente mo nka bie mu. Ana ayina wo de bre me no enkyere se eye visa wo. Misana no asem mame oso no netie ye pese ye hu no kure wo Mary tie me me pacho me pese me Mary me no neti wo hene na me pese me hu se me no neti me girlfriend no me no neti wo hen me wo se me no neti wo wa no asam nkyerese wo ne me neti na je me girlfriend no me bisa se me no neti me girlfriend no me hu da on zo akati me no neti wo hen ma na mensa brampa me no neti me girlfriend me mu relationship bia Safre ababa wa no sama ni bi. Me no nati o se obi gas won na nati a. Akoma to ye mia wa no ansa. Friend ni mame. Se na wa anya papa anya hwe abone anya hwe walai. Ye de befa ba bia wo se ye fa se na ye hu no kure wom. Eno Mary. Madam, me pacho o se mi angasa mi ni bando. O se ka ni mi enu chat nka be send de amaye. Screenshot ni screen recording chat messages ni anam dai den me dia send no. Me no nati wo Mary. Pacho obi sa wasem yi na no maye. What's me no so me no nati e. Me no nati e wo hene. Me no nati wo hene. Mary Pacho, Mary. Hello Mary. Mary. Madam. Mary be me woni na nya enhyiamudie wo kete so da. Oh madam, mini ya bibia wo be bi ana se mini na da na se mini ye bibia. O se wo pa wa hefa. O se wo pa e wa hefa. Me o se mi pe fi online. E online na me ye tie. Online na ye tie. Ni pa ya ka se video call. Ya ye bibia already. Nti na se pe wa be radio station o person on kan chem. O person on kan chem se me confirm na se lin. Mary Pacho e se wo hefa. Me Pacho se. Pacho se wo hen.
Listen, me, woman can by because of grandma we issue need to know. Yako village, yeah, one share grandma. I don't want to not to or yeah, way. Say, your grandma, maybe a grandma go to maybe a washing. Me sendo sika send na me sendo we beti me de waba ha senum. Okay. TNT send na me de ma wa koma beto yo benya bidi ama obi ama na tena grandma ho ama waba ha senum. Ne atena se office. Ye pesa oba because asem no kura nim ye pesa ye nyina ye hia wa ha senum. Mary Pacho who tie me. Mary Pacho who tie me. Hello Mary. Me pesa mi hia wo. Me sisi ka sen na me de ma wo a, obetimi di bia gya obi, ama na hwe granny na watimi aba ha senum. Oh, I have for my ya ready my location eh. Why ya ready ya pese nya location. Me pa show my location no ya nkasa e betu ka ba ho. Yetie o. Mankasi me hefa. Enti ya ba ya nkasa ya hwehwe ho e be den ye hu. Na your friend is saying Granny nya ho no otienti ya bo obi adi say me wo kwa adwuma kwa mankasi ma adwuma ko tachiman o kasa wo hwe antipanyin obi abeso nsa de wakoho ye ni uma ona na ni din bia ni wa na obi a wo ho otimu fie wa ye bo ni din a obetimi de yakofie Madam me say I to say like uti onu me no me ye nipa boni o ntuma tie nipa no onu wa betra o ka say nsem no me say why you really ni me ntumi nja no ho no me mba kuma say say fine fine why you really na mature location no when you can call me you can meet you simple me ye nipa boni ni o na ye ba na se network enso nyampa cho men ka say Mary mpacho utie ye me say men ka so ye nipa boni ni nya sanka memfro oba ho fefefe se kura wontimi nye nipa boni ni e bia na ye beba na network nye ana se bia o phone na dum enti ne ye pese ye hu fie no ya ye betu ka aba ho me pa cho asaba wo kan de wo kan fetwa no to odi sika ne becha na ba bia ekeka ko ne de nya o sika ne de me mfan che mame eno de enti catch Mary Mary say ekwa tie me Unim say na me no na ti wen Mary ono tena ya na di besa afiaba Mary mpacho ono ya no afiaba ono tena ya na afiaba ah 1 year ba oh bia no won kan no kure bia ne se bia wo kan nyina wo se enya no kure no wo kan ti yima no ese wo na wo ye tie wo de obeka na ye beje di why woni ne tena ya no 1 year ba ana wana wa twempna wo Facebook no WhatsApp wa 1 year woni wuda me pa cho wa bisa ni sika se na nsenya be na wo twentem no wa bisa ni sika bi na nsenya ntem no besa na wo twemu nie no wa bisa ni sika se won fa ma na e fa show how far me na mi bisa me se wa bisa ni sika boy dia se o wa aja obeda show kakra be ye otini ade umisa ni 10,000 bia na nsenya me na mi bisa se umisa ni 10,000 bia na nsenya be ma kasa tonkra ye ko wo si won kan kire me se wo fa ne se me ma 10,000 bia aka 10,000 me fa ma wo
do you know? Now me for us on the call. Na me ma catch us me no net here. Until you say can be people na question as you know. Even though for man friend no, Mary, and what friend how many times? And what friend how many times? Madam, and what friend me no pano because of near who yenti me catch us me yari at the hospital. Me busted hey or friend me and will be some say why na me number amount. Mami tie Mary, why? even though say me friend no me say me baby sam siko say dey no on me kasa side no aka even though poor catch am so yare Enti that means our friend no so yare me boa. madam patron say Me say na just our friend na no pen no so yare be na what twintem no friend no so yare. madam ma waka chem so yare me friend bi sa na po mi ali ami po even though anapa we ndo ka chem say okọ hospital anapa we me friend bi sa na sem on kasa me shine low crowd on that like why Mary Pacho, what who ne physical da? What who papa physical da? me who ni physical And na 1 year who no obi atena man Kasim Central Region ne Kumasi who ne physical da? why Oh na say one na ka say 1 year, wo no ka say 1 year na so kan yi. I was a ocha madam. And Tronkwan Wocha, Ochan Tronkwa. But Mary, Mammy, the day, Pacho, the iron, yes, I saw new sika, Massa. Mammy, me see what Jimmy Sika. First pan, number and forecast in Bizarre. Or what Tran could deal with my point and to be free. But a Nadia, or better won't be free. Or better won't be free. Too bad a day. Mammy, yeah, Mary. What is Canada? Mary. Or better you Sika, dear Mammy straight. What say? Ayo, Mati, why didn't meet you? Okay. Do me baby, I'm Casa and I'm working, baby, I ending, and then I'm media. And me to be person can't have a phone or two on the say. Me, she will see a minia, maybe a bad person, and I said, me, power, man. Madam, one can put funny say, no boy in a tear. Now, boy, I'm boy, now be our brush, baby. Now, brown necessary as far as or your boy now, who do when you come upon with me, I show my miss Anno, or everyone I'm with to cry. Into this other one way to cry, oh, papa, me catch or say, Papa, no, see, I'm my uncle. Now, papa, no, ne papa, no more. Papa, Papa, Sam now, okay. Okay. But honestly, a person can say, my genius, my head, then. Mary, Mama Bandu says, "Ya na answer me person oboduya." Eka se buy me se Facebook na wuhia no. Ana se enye Facebook na wuhia no dey draw to so ampa cho oboduya. Neko. Me pa cho oboduya because of the asamo to so. Boduya de sa ho. Mary boduya sa ho. Me pa cho snap ne ayi wa se no mtibo. Ye wi aye de abo for mama. Mr. Kofi, me say, so we share me online. Answer na no gina ho answer. Wo boduya o Kofi. Oh, mommy. Se wu share no enfa na dropping. Mommy, tell me. Me pa cho tell me answer. Me say, wo share no dropping. And now say Facebook online you be so na wo share no. Na dropping and online so me na kasache. But me na kasache. Bisa me bisa ne say. Anyo wono na ka chen say ne wo fa biti abuchiri. To bo ase. Na wo bati meku. Mary. But Christo nti. Mary. Me pa cho gina ho asama me misa ne de atwato. Mary gina ho na misa de atwato why? Papa me so share no online because so share no ya fe da so share no online. Ma tie me. O say nipa wo share no ba. Mary to bo asiansa meba, to bo asiansa. Wo share no ba. Wo na fa dropping. Ana akire no okoe. Ese ye kasa wo fon so. Enti ye kasa. Ewo online said ye. Online say online e mu de wa hin. Ye kasa wo Facebook na nam da na mo di mo nkomo. Ai. Oh, eti na me ne kasa ye you know okay jam so obeba ha. Me ka je se meba ho ana meko omu ho akwasa omu a. O ka je me se
Dinika, how can you say one? Maybe to meet you, ma'am. Ushia Mary, ewo Facebook, and answer Ushia no face to face dropping our fan. Aye. And one also so who any mother. What? Neither of me also a woman in the 8 of our fan were him. Patasi. Was a patasio? That was a patasio no far Mary. What yo, Transa, Madam, what a Munjano. Now, Mary. Mary me tell wild dog. Madam, me pass over. Mr. Kofi say, Kroben no share me. No, then the car farm me. No, cause me Kroben so. I was Yano. Obefano. What's Obefano? And I'm a new coy. Or the coin, Obefano, him off the Patasi. Mary, now I saw for Patasi, not in a coin. Toboase ansa wo de me ana me ye toboase wo kwana na mo kra ye bon kulansa tobo eti Mary ma ye tie wansa wasem atwa to ya pese o ka kyen ne sen ma se me atwa to ya se ka kyen papa no toboase enya no na meka the Mary way tie the American no ye nyina ye nipa me call victory me ntimi metena kan che se bodua na nso abodua me nya serious sa e wo eduabo asem na American no utie me Mary utie me madam pastor me tie edua no sam baba ye mo amasem ase we so aya me nya hase na mbeka che se bodua na nso abodua awuro na me de no de me ntimi nkasa when you fear be saying Mary, you know, mammy, you won't see and commit me this canna ever crack was a Matomica, Matomi Prot. And you know, would you dance here? Huh? Would you dance any power, mammy, Sandy Commander, or see, or your agent? Nina, number of me. Oh, Pacho ini free so mami. Agent. Mary acho my fro what? Pacho ini free so mami. Agent, I want to me first can go so omunyina number of me. Papa, ntobo asiansa. Me ba sese. Me do fom pacho me mo akwaba. Ye na. Na honam mo te say. Nyame ado. Ho aye fe dodo. Me da. Aso ye te say. Nyame ado. Boy nkomo si medu aka ne de chew. Ani die mu meda wase bebre so am ya konya ne seme ne metie fo ye ntwetwe apomode ho enkomo meda fo pa wotie mesabre aha eye Sompa 93.1 kasa fidie no eso sabre ya wote menkan mi di ene nana akosua yebo a magimedwan so de ni apomode ho komotwetwe ebre na adru so mesra so obeka me ho ni atwetwe apomode ho komo esansa ya de ya ama me ne wansere na afiri ya de wo bi benya wa ye kan ye meda fo pa yesi afiri ya de enu nti na time about center asua ya de oduma nkomanum na ha ma enkwa ne de ye adwuma ya kika bo mabawura kwaye mu akwatiti num na ne abai at the time herbal mixture na sa ne capsules abedjama so ama o se Bora drugstore herbal shop pharmacy shop here bell immune booster tatashe sa wonti ni mwasisi na moja ni ntimi ne afusani ye de wadra ne time herbal mixture and nasa ne capsules and I make am edi ama osabre medafo pa ansa na me no be share dro mu komodi ase no medie number tudwa frefre ye empani age brempani atena se ya beje so ya de ha wa be so nipadua etiti nipadua ne be bo anya ne nso ano edi ama eye 0244 417 669 0244 417 669 Medafo pa ye kase time herbal mixture and nasa ne capsules eye immune booster edro tatashe
bibidro kroje ebeka se eye pure natural and effective bibidro ye dia bedwaman so ama wo se wo nkwamwa na yemre na wo mpomwa yemre na ya dia dukuru nipadua no na ya dia na ekire nipadua no de enye enu ntiye kwa wuntimi nkobi ye ba wuntimi mbabi no eye bibidro kroje ye kan a wonya bi na wono no ma ebeboa nipadua na siesie nipadua no ade ama wo ye wonsunsanso ye wo yi kire bro ni beka se signs and symptoms so nkwamwa ne yemre anasa wo system no entimi embusi ne ho ya edan ne di ewo nipadua nim ama wo se wo system no aye weak ebi ni sisie mu kro medofo pasisie mu kro age wo sisimofa enu ti sisie de wo fa ne kwa yese kotosori gina hotena se emu bia ne ho a wutimi eye entena se aye odinyina ho aye ode ene na wo chi anwa tompa ne so kra na yenka wo so woni abeti atena sisie ne mu ju se ke na waka wo ju ho ba bia enje edro ni ye time herbal mixture anasa ne capsules eba wo huru sisie nim ye mai kra de sisie de na aboya bre one time mesra wo beda wo pomato ho de a edro ni ye time herbal mixture anasa ne capsules and make off ade ama ene wie ya wo teme kan eye 0244 417 669 0244 417 669 ya number wo de be fra yen esisu eno no me no fa wo tie me sabre entini ni mu asisi eni ntimoja entimi ni afrusa ni ye ewo nipadua nim eba ne sana akoma no na ebo say peli wo ye adwuma ba ko mienu miesa no wa bre wo ye adwuma hane wa bre na ntia kora free wo fi akogina kwa ho na ya asem de ama wo mesre wo entira ho no mo fa onsa hye wo dem ni fam emma ya de kase ya se pressure ni ade na akosoa wo so edro ni ye time herbal mixture anasa ne capsules and a make off ade ama wo emprempre se Pora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop be bewo na ko penechira kwan na no mo bi emboa nipadua ni siesie nipadua ni mankwamwa no enya wode nkuntia yadwa ewo nipadua ni emfama o eye dada dro ye bibidro kroje anopa wie nwumra na dwokora be ye a faka ho ne boni senso wode bibi kakra wie no esanse adroi eye busua nchemfa ye adofo nchemfa ye pempemboafo eye duduo bere bi wo bi atimi no mo bi jese abofra woni emfiedu mienu wo baate o ma ba no fo e na wo pemfo mo na ani de mo muntimi no adroi bi ye na ye kana busua ye mo chenko eye tete aduro kan ne de abrawo ye se eye Paul amantem enso asia di kanfo esanse ensasa tie se wa himfie o menua ba ahimfie honom enso bi egugu pampan bi free honom eba tro man bi na be wura himfie be di agro kakra dada ne ho no wo wura ho na ho apa no ni nyina ne wo system aye week na nkomo aye mrenti mesre o menua ba se wo be ye oba osimu ade a ene na wo hia time herbal mixture anasa ne capsules ne bi na wononom esanse adrei se wonya bi na wononom a ebesiesie ahimfie honom honom be 24/7 ahimfie obeye da ye hwam aye neat ade ama kuma fresh now de aje wo wade esi wonom saso na menua be ma utie me sabre ensansan aje wo be ma no afa se prekese wo be ma na hi fo wa na fo aye se kete menua be ma edro ne ye time herbal mixture na se ne capsules ana wo hia se wo be pe ne kira kwan no anu no bie abo wasiesie onipadua no ama wo be ma ni mu agina ye de ama wo esansa wo system na ebusti no efantini mu aye ntini mu adwuma eba ne sana abodi akese yes bema mo therefore mirror na ni nyina ye de ama wo yire be sori ahomachi apra ede odi abonwom de a ene na eye time herbal mixture na se ne capsules eye adofo adro enu ntimiwura wo to bi ma wifi na wifi wo to bi ma wura na wade no eye de ye kama wo pani doso pueto a ene de mubura ashtower eye Dani herbal baseline pharmacy Kolinak herbal Misty herbal ena apidank Freddy Men's herbal yo KO K and Jane herbal yo Imrom Epijan house PFA pharmacy Tafu New Road eho ena benye droni doso po na watu to bi no anom have May pharmacy any KSTU
anake polifo ene di hwehwe animu bedafo pedro ne time H herbal mixture anasane capsules yes sientie ne ohomoto kro bi wo yanke ne adro ibodwa so ensoto sa obetina no mama ya de na ka wato wanse no ko pedro ibe kira kwan a ene na mesrew wonya bi nto enu ntim prempren ye pene kira kwan ba ko mienu miensa ena yenum tosi wonum na abusua ye nonom yemfa nto yade ahodo ase woni pedro anim emfa maye adro ne time H herbal mixture anasane capsules number non so midi to the chatwo 0244 417 669 0244 417 669 enya dro ne time H herbal mixture anasane capsules apomode okomotwetwe ana mede ebro mede bio ene nana akosua yeboa dasane yebehia maka akosia na so kan akosua kuma bi eno eden edro ne yeden mommy pacho eno no ye ma no yade bi wo yeso se ya himfie honom no ensuo bi etimi gugu ye obu ni nse wia na ensuo bi gugu na himfie na emu abie ayekese eno ne sa no nya edro ni bi na ono no ma ebo asiesie honom me honom che eketwa eno ni din ni yese ne nkopa bi eno ni time H herbal mixture anasa ne capsules okay inti wa insuo bi sone nyanya ne omu aya na wo matenka nso wo fom no so etimi pagya no yesa etimi pagya pa ya be kwa yes sports o yes sports ana ba cho dewi okay ya be din komo why ya da ase ewusia ye nua ba no ne de edro kama eye time herbal mixture anytime herbal mixture and capsules e dia brand you mo nramu e wo pharmacy shop biemu na enko pebi no medro no eyi nkonya e ma abrabon so kwa hosan etimi ewremu ne wo fa no kra de ye nsa bre ensa nko ne ho egudie polina ansa ne ye bewremu no akọ computer say edwede mpacho friend ma hwa na efro Mary fro apeke no pacho apeke no oh bra Mary fre pacho agudie je ye adwuma we say mami je hello Mary madam what's afre like the way I'm Mr. Sacho na Mr. Friend na pacho what say me say how am Mr. Sacho na Mr. Pacho ebufu ne bai am kasa Sacho oh adai ya normal say wo kasa abone kwan sesen pacho say say wo kasa kire me kwan ba sesa like say bia in ashwim oh okay but ensem na wo kan nyina de wakoma mu nsem na wo ka kire no kure do na kan ye no oh madam me hwe na me say wiase na ye wo no we ho wiase na ye wo na ye wo no nipa bonu wo wiase but to find the right one is not easy me no like me I'm a hairdresser. I'm a hairdresser. Now we share me. Really? Oh, you're a hairdresser. Ne me po bi ama na ye miti ama tua ne kabo so mi mpanyin fo wa ha. Ye dwuma e po bi ama na ye ti ama ye nya obi o. Oh, me hairdresser ma pon no am certificate. Wow. Enti wo ye adwuma no wo hen. Oh, me like unzo na me ye wo efie. Ntino grandma yare ne ba ye no. Na ma na me break kakra. E wo efie he fa. No man kesi ma beka. Mary Beso Bahana ne adwuma mpanyimfo bedi nkomo ya ye pe obi ama na ye ti ama make up artist no eno nko ano mu ye nti omu ntimi nye ye pe se ye ne wo minimini na yo make up ne ye pe se ye ne wo sign contract ke betimi aboa ye pa na aboa isika ne modu mate da be na ye pe se ye ne wo hia wo ne mpanyimfo nyina nka me ama ye nanka ya ko mpanyimfo adwumaru abeba ha nyame ya adomo a next week na menim se kwan beba mu a na bibi se ne na ne ye mu okay me se bibi se ne na ne ye mu a kofi afa wa ma ha senka we kran ka emetom na me baba na se ma betena mpo kana me ye me na eto no cross am ne de ode ye montumu ya mo anuntumu na ya nhwa adwuma ho asem no so hia me me hwe na wa ba ha ntu de me sorry am ne obedi nkomo wai mate ode upon mate me da se pa yo bye bye agodi eruamu kakra ma me ana ye nkoye ni awati ya me da ase ene fie me chia ye tiefo ene yahwefo nyina na etiefo nyina nti amasem a mekan enipa bebre ye boni aye
Die nyame ayama ye bia so ye ni nipa bebre binom kwan bi so asasore pani sabe enkatwere kronkron no de free Genesis to Revelation uni mu nsem se nyankopon ahira wo amo ato asase nyankopon adum obi ama wo ka seti kanafa nyame aye wa This is 93.1 FM. sika no de akoche ahuboni aya ebi mo ye o de akoche sese oh abratia ye na oba wuni ne da ti asem ni yo wo so fa ne dropping abaya ya asem a wo kan cause sister ya asem wo kan na nka beginning na nka me ne bo ye fu ne kakra ba wo ya bewie na mete ne ma bi ase wuni ne da wo fa sika nkoma no ono ne wo fa ti abroje na ase ndi sika ekoma ne wo fa wa abroje all because wo pe na wale no abra wo yire ya fa no kura nto njen abrotia di entina me pesa me kire se nipa bebre na ye boni aye ole no do bi tu kwan otimi de na no fa obi won bi bi sa but we kura so ase wan se ne pe oh abrotia ye tie na sam ye bra ko finti se wan ko school da asema no waka no by Facebook no di dwa tie asem ni o asem na ye wa ma nani ana ho okay eye ni da ho na bra wo de ma men kasa sabe asem na ba die mfonso a waya ne de be ma wo hu sane be ya next time no e bia na de wo be ye chen sei nti e betwe wa dwena si so na wa nkoye biem mfonso de waya bi cause enema also what was our plan no a wo no wo twe mpana kura wo hu da e bi mpo na nya no kore but wo be ye den na waka mo ba yan ya je di se de wo kan nya no kore enti ade na wo mu sa wuni ne da na kukuru sika wo se ne wo fa wa abrotie sa wo so ope kwan atu na kukuru sika we di akoma no ekrate da so we apart from krate ya visa yi e kan say fake ya na visa no anya amfanto sumpo so how ti dia make kan say yenua ba eman wa ma nani ana ho enipa nyina na memma bi no ma mo hwe shoyi mo fa we nya desuade akose maya na aba ni bi no mo no adwena da wo mutiri mo nya ebi nie obeda da wa fanya asakwan bia na waje usika ana wase ndi usika koma no sabe woni ne na akro beka so woni na da cause oba de o kan e de na wo koye wo so woni o chat nyina wo ho na emom yenua ba sister ne kra de sempo ekuba Mary ekuba na dawroma yesre esemo no yesori nkonwa so adorati awadawroma wo mfre wo de wo mu bia wo ma yenhu me amefre de kra ai no kwasem se wo fa no kra na yese yetake no ni sika bere no a woni sika bere no na emom bra efiti na ekwa ma wani na ho da ben da na wo besa atena kwa wie we so asan ya adwuma e de akoto prot asan de anya ka eti mesra wo made wa ma wani ana ho na tie fi na ekura yi no sanfo nso ne de wa dawroma menkoye biem na yetiefo emfanya adesuade ene yafutu se mo ma wo mo ho adoti amede manuel me da se papa pa gudie o ma hima mpacho fa yere mo yi me da se pa wa here ade ba kon ya me ya giedie ene se o ya giedie ba die ade ba kon me ya giedi wo wiase oh okay ene se enipa binu wo mu nsoro nyame ena ebinum so no wo mo fe se ewiase no enueni efise no ewiase na be global village kitikitete wotia wotimi kasa America wotimi kasa bia kitikitete to mo fe se enu anu no ne bom ne me ka kire mabaye a wo mo wo ewiase Ghana ha se eni se wo mo pese wo mo nyini cha wo mo ma no kure eni wo mo eni fise nyema bebre ekoso a edi wo mo ebe wie bia enye papa imo mo de papa mini no na so no se asem bi ekoso se wodo ani efam a uhun se eya nokwa na se eya kontompo abrante ba ha wo se dropping na odi hu ababae e kire na wo se wo mo kasa Facebook ababae person wo chese woni abrante yi enetie man so bai wa hide na identity wo so we Pentecost ni e wo ne yira ya wo ne tie wo hunu na siri mu da obi ka so no obi na tie asene se na yesa ne mpra no enu ta ababae person wo yesika no ade bi te se woni na trust na wo ma twempe ne sika no ebi a wo spend wo no so enemrem Ghana ni be ma be na watem sika we sa afi wo bankasim ha ya oni wuda ababa no dem person me kama ne ti ase ne se wonye very careful because ensem o kan nyina na me gira say
me won no and so me catch and say e kontompo na wotwa because baby a wo di kan say wo no nana e wo mankase no ye na adna ko akura bi ase e wi ase de wo se wo no nana be ba be hia yen e wo mankase say ye ba wo no abeka mankase bro no bi de abeka wo be hia wo no e de asem na wo ka we kura ma mi hu say ne wo ka no kura bi ani na mom no so Sompa say e wi ase no Nyakopon kan say wutu bata ana say wutu so kwa bochira e na wo ye yi o obi akwatira bochira mfie aduanan sabe woni protocol wa Ghana wokwa ekura wonya akrata mpo na ntampese wa Ghana enso kwa ye no obi ko enura chi ya wonya akrata ne America ne say babia ya ye wo bia say ye ma ye ni eso to be frank say what sabe wo bi so na wakaka enya bese 800 million na wakase me di ko abrochire mato plot maton car matete mafa maton na me di ma akoda suko no ma we say amena di mani mo ne wo fa hono mo e di me ko abrochire akoda we say e de ba de na kire say sabe me say I will use that word so we are responsible kola de ba kire say we are responsible na me ni sen ne kokko ne na ho ofere na owura yi se ma wo gi ni di yo se asembe no no ka yo and to timi tabiri sika te se kro ba se kro o se ben 10,000 ah wo di ko kakra sabe one na anwini ehun se e bukata ne bia akoda yi wo ye wo fa wo hu ni da wuni ni da sabe so no wakasa kwa mpo a emre bia nu a ye kire se kata bi 93.1 FM. Video nyina obi etukwa visa be na ya timide ma ya sabi any passport mu we Ghana enter for interview yan kan bi bia nkyere wo we say kwa na ekire me say akoda no we fake we say we what's up brofo no kan na say permit to Ghana interest or ba Ghana ti e ma no kwan ama na wura Ghana mu sana nti okay false ade okay enti owura me mom de say ya pem so next one second sika de radiase because say baby ya nnema ne keka kro no e me say sene ya na enkofo bi e ka no okay papa anya hwia bone nso anya hwi me so me da se o man hima ebusia papa adwuma na baba won de adiu e ka be fie o e ka be fie na se ka no be ma na ye wo ka ana se o ma na nya wo ka no pa cho dodo na agina wo so ya wa hase e bebo anipa ye de victory otaso e na ye ne Nyankopon tentam opese ye kire wo kwan a ye be kire wo kwan fita na wo pa ye be kire wo tuntum na wo penso so a ablewati a me ne mabedwafo ne producers nyenso ye wa hase ye be ye omo ampa cho asem no de o kan twato ne asole yo wo me das mama me pa cho de me ka twato nyina ne se sika ne de me mfa ncha baba no nyame ne mo no kware me mfa nche frise sebi dedi kano me woyere wo ma amene me yere ne tie damba ku sorry no pa bibia me wo me ma sebi me do mu kosku wa bibia na ababa opese enyo no nku one ni wo fa no pese o mu de asokwa da no wa chenchina mo menti ase okay menti ase ne enti ase china ade chisa biem e ka ho na mom o menka hu ni se de awia ebo a enkuto enane no ensuo so beto amanchene ho akere no okay enti wonhwe bibi yi na medie me ni obi ani asem yati me hia mezika chio me pesa me clarify asem bi wansa na yakọ computer so adwedie ema kwa akoma to yem be ma bie ne we na Ghana ni ba otiman kesim central region to your friend is saying Kumasi Ashanti region ya no mo bohye na watam ni sika de ama 1 year na twempna say wo hu asem da na da be ma wakote boto a ne kote ewu ana say bia ne hu ni ho ana odo branda enti ano de akwa akoma to sa ni dream sam na waka say no net de yakora nim say ye tro en obia mu nua mu na som wasa asem na baba wa ne kan ho ne ye ka che ne picture ne ye de tos na busuafo tie na so wa abusua wadam de omuntu ne fo nya sa se be me ka so beto na mo ye tuntum kwan so a yen ye beta na chi ama ye because kwase ebu owe no airtime ye nso so wa hase na busua
ye gyina se ne dismiss this particular case e de ato ho na case number 2 e beba wade mu nsem yi e ya asem o abusua ye kwotie we se bra sese eni amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540311311 0540311311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre ho na enwanwa ɛno me fidwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma moja edu mafusane no ɛkyɛ natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha na no na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ Iwak natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sɛ wonum 3p a ebejane sɛ hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratoɔ yi atu 3p garlic mixture wobenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 This year market. You go from Jinameno, Yanani different type of Jiname, Betobi, Abwani Yafoko, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy home. Share. Bashebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete Yamanis to be Bia or Abyss shop. Bibia wo abisop betobi cotton betobi kwache eya fufu la fo yatesu bla adesia market Abyss Plaza. Bye bye. So what papa piana this is my secret. Give us P capsules. Pema wa ho din confirm na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Overdo as mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? Me dey na pon me see ba chia mo a eze ni die. Busano. No. You dey nefi waka wo. E fe ni give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di wu ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Ubeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Meme wadi infedu watwede kronkwa na efa. Give us cold capsules. Apemfo abata wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka ho. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛtin anɔpa ne anwumre wɔbra wɔdidi awie wobɛnya preke powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal near Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke powder aduane san yadro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisi drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yama. Na. Edusa ya wasa se me brabo buye. Sweetie. When come on, mommy, I draw more. What does ye? I ye chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can't keep yeah, damn sorry. Obie Timinumbi. I just a pen for. Kona woman for down for. Any the onion feed do me. FDA, Aji, Edwadi Nkratoi Atom. Hello. Midin di grow fine. Wanu muatu. Wuntu minidi. Wunim ni entira. Ebasa. Na etrese. Yariye ewura wuni pedria nimu. A ni pedria no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahoani nua ewo ni pedria nimu sa. Na enua na ni pedria no ede ekwetia yade no nti. Ema wanu mutu. Enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje. Emeni pedria no nuani nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo peni dodo mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. Sisters Spices. Abra, what did dear feel do? Aden, Nansen, and so quadria near your dabroso. Ninquan and a boom, and so for my napa, so for my napa. Hey, bra, a summer no canoe, and the secretness. Hey, tea, Sister Macro coffer by. On no one our Sister Spices, a big drasso. Spices are who do a sister dear big drasso, and none may intercede you. So filia pontia. What flavor? Fishing choir. Fish flavor. Saku consona oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so. Stew flavor. So cold do beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu to aton. And one is all beko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. And now Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. And now 0279 140940. FDA aji edwadi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bonquine they be now just the TV no one propose amania. Near Bekesha. For my dear mammy. Hey, yamma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. Some true. Ah, now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Meza, ya pabia ni ya mapa wadi yeduampa. Enuni, Mama's Choice, nam papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwadi nkratwe atumu. Anyo, said ya friend say ya nante fa montene so. Na ya trete ya pom. Afiwe Sompa FM 98.9. So nyane sabakanya way. Na ya nante trete ya pom.
Enti on the 9th of November, yenyina yehiem anopa no num ewo post office na yanante afa tunyan amontene so yabepie coronation park na ehɔ ne yedura yey abiba up eni abiba down abekoso meche eye aerobics yenyanim difo a ombekasa che wapomden ho enti hyade so se edane de ma ompaboa nya ready adipamfo bankfo etiyefo ene political parties nyina saada no goloma shifo aye ready jamafo beba afetete ne beje agum na mo best DJs ama monyompa eye peace walk Gaidasha no say nantie we ya treche yapom ade akọ 7 December akoto aba e ya asomdwe nko a aboafo ne 3A core capsules miso fruit juice 5G drink Frimp of Vibes Recording Studio and a 21st clinic walk with Sompa Nantibio na tinetine wapom. Oh darling Jesus, you are always on my mind. Class. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Who can try? It is very soft and convenient to use. Come for him here. Okay, yeah. Yes, Nana? It's affordable. Come for him. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby I beg you. Obuasi diapers, papa near diabo, baby I beg you. Obuasi diapers, papa, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, wiye bwe. Baumia, minya udeni, wiye bwe. Hey, Mami Jemfwa, ne dena ma wani aje wi awe sei. Minia, se me kaya de free SHS aya ma me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan de na na do danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me ma miensa ne nyina be ko school. Ekosi se na na do danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me ma miensa, coffee, esi, ene kojo, eni na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo so omo ba omo de nsachaye bebe mo. Ebi mo so omo ba omo be twam. Ebi mo so omo ba omo ma ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yoma de ni bi emo. Enti chesa why na ntua? Na why nkwa ni free? Omo pese omo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Ani protocol nsem yi. Esai free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wo se ban ya homodin bia say. Ye beba free SHS ho ban. Na ya no ma mba mbesai ade papa. Na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yi o. Anya free SHS for ya na mama ne nkofo se anya possible yi. Na nso se say de. It is possible. Afiwe, ye tu abadi abo free SHS ho ban. Tu mama Dr. Baumia, number 1 on the ballot. Ebusia yadamu ase amamu akwa bebiem Sompa TV sunie Sompa Nkomo dwumedie no ena yegusu ayede edan mo ebusia ye kwa ye case number 2 na yahwe obabi nso ewo fia ase nom na sene a wo kire se ni kunu ede na sum aye chese do no se dewuro ebomu anene enam so amanani kurampo won shada enhu ade sa eya asem o awade eya asem ukobia boy wan kobia boy binum se de esi hu na mane ewo wonum afiefie mu no enya asem ketwa ebusia behwe nana mensa brampa we mo friend mame madaroma gese eje mame ne tata nkakranka kranti munya abotre emfa emma yen na yenfa no entna se na yenhwe senia eniema nso esitie ye nana ya na mera ho mi bompa yese erade behwe ye mayi so na bibia nso atimi akoye di ama me mpacho ya mane enhwe akasemu no ema me
Mame, me pacho me mawakwaba. Nasa. Pacho ho na muti sen. Emiadum. Ebusia ya mame ya watena sie. Ya bema na bonidin chese asem no kra ya mareho eburu so nti no. Mame pacho di di sen. Pacho fam Jaisaki. Joy Saki. Pacho yo. Pacho free ne bae. If mankesim. Mankesim kro ni mo ha. Pacho yo. Adan wani prun so sa wusu ana. Me wano. Aya na apun so ben sade. Aya na eje. Kafra, monye tissue mane mame. Mame okwa sorry. Pacho yo. Nana mensa fatwa kronkron ne mame na yeni amamre ne so na yenko yenim. Enti se ya na da bia woni ne prun so. First no prun so. Enti me ka se me na wabodin di ahye ho me. Me. Bodin. Emi ama. Emi Jaisaki. Me shabo se. Me shabo de. De me be kanyina da. Me kanyina da. No kretro do. Kontomponim. Ti erade boa me. Ede nyame ase. Mame ede be ade na ha wa wo se Sompa Nkomo fo wudwane abeto ye ne atiefo ne ahwefo mo a na yentime emo a kwan so no nkusue. Ndase. Ma pacho ado me nyimu ko na me ne te. Muko na okafa oba no ngwa no da bada. Na maka cha da mazin onye oye by lock nti oba ngwa. Ma msesu. Em de kesi na gwa ile oba. Pacho wo kuna ye friend say. Ofan ko samu. Jonathan amwenu. Ma me kasa yetio. Ma se su su holo mogwa ngwa mo sole na nsu so na ade cha na mama do. Na da ko okwa ba oba fie 2 o'clock. Na masi debi. Inde maso me do atunti kwa bia do obo mamu egwala na wada. Yes, o sorry a wongwale. Debi okada na impa na ho bo ngwale na da bada. Na sente no ti oba ne be ma na mu nsuo no ka. Senka na wano makata na da ma de na onye nti wada meta na mo me da ha me ntwa de fa na da chi. Oba na makata na so ana aye ya do kasa. Da mo so na ma sensu esi ho obo mfo ngwale. Onye ba da chi na nsu ni so ho. No mama do. Nti da kwa ba na me debi ina de ngwale anya da mete umada. Ankasa na me eja kogwalo ngwala ananenda ina de me da so menta ngwala anya da bada ba mo hwata time no 2 o'clock enti papa na bada na me so na ma da baby odan mo so e na committee o to hwe yampa ne de kam na me yam said no you know the shoe I saw you chubby what na me ja enti oba na aka fo na be no bogranti na look me Edware na wakwodi oba aba na wo se ne enka oba ne be ma hu nsuo no ma me tobo asam a wo kan no kora na wo kan no be ma wakwodi hu abadware ma se nsuo asi wo enti edware na wanwa na wo se ya na wo ntimi nten no ho won kwadware no wo ka wo ti bo empanim na me se enti oba na aka fo no ba ntine me se me meti menywe ma menta ona o iso mesem no yinti na mi no ara sian abo oye no ho na manyini na ho for dem paboa ne bobo esa bobo na ho na manyini ya ho mutum bu emanyiwe na efia bigile ore pacho ama mpocho ate mpocho na mna mi ko police mi ntum ko police ya wo so kala kwanya nti mi ntum ncho kala kwanya na mko makala nkobom nti ya na ja mi na ko fa blog ice blog or the bottle to da ono ana ko fire ice blog no the baby to so ma mo no we to moten ala ba nti ba na ka fa blog ice blog no the bottle to me one da you glass na e paper wanim kakra ma me paper wanim tobo ase tobo je wa home me pesa obeso nya sa wani ni be ye oya ye beto aso ebusia Sompa chede ne anugusu aye kaye se emobrofo okunafo ene nwisia enyankafo fa bedum wonom se be ya Sompa chede ne ta media de ne bedoso na ya chede ama nipa pempem wo de ne se ye ntoma mo na se de de cheye ye bia no me so fabra Sompa ye wo so amekuma se sanso na nkranzan so GC bia bro sam ne ye wo sunya ne ye kira kwan na e wo night market ho wo de ne ye sika ye ne momo 0598 459802 and now 0241 2729
Dear Beba Etara 1 Media, Anasa Blessed Foster. Give us speak capsules, Bema de Bonia Tim Keja now, Dawa Yamre 1 Peljon Salty Yao. Call capsules and also ye Eddie Yam my bonnet, any cocoa the free pedrian, my intimate Timmy Jane. Give us Miss Shamade dear, and ne a yawa no more tono so bet me up wow. Wahemu no hemo and Sawano, a GC Mr. Capsules don't nebwa war. Call pharmaceutical shop will be a Mnaquaja dear 0543. 222470 Baheba Hospital Kase nompe ye bubo de frichie wose bra no to amfamade biada ye de hudwuma e wo hospital bia no ba e wo atonso hospital ne che wose fabra na won siesie emfa emma 0244988004 EP original brand ye t-shirt ahodo abusuakuo ene ekoko ahodo ankrankram kopa bi na mon hyama mo ho entimi enye fe 0243510138 upesa oye deliverer what the bed bro oboase baby diaper papa ya eyi nsanwa de afri nkwada no to no eno enie mesro so ne mem comment no ko shop bia na edwam bia da okwa awoso pe oboase baby diaper ne bi 0240306394 na wo pe bi eto aton so awatimi agemu nkremu na BBC ye fia kokko Boris B chicken akwa party bia ebi e wo supermarket ahodo ene mos ahodo nyina dabu so e wo ho edwam wo kɔ no akɔgye ne doso pomo e de afri miamia ahodo 0544444453 Mami Faith Faith Obiopathic Clinic e wa hene ma kokobi 18 wo sebra na wontu nyalewa ase emfama stroke anase nwedwe anase osisi na ye oya e wabrafo bia de ha wo na wo hu nsem a bamodin friend 0244583859 Mama's choice was what the fufu makes ne dia ba mesroba krane so ka ho abendro no so ka ho bi and a premium gari unya bi ebetimi aboa ma setena ye de wase ubedi disa 0261740884 Charlie Prestige Ghana Limited or the 2 pure natural mineral water no aba enya bi enso pa ye de serve ahoho dwabodu mediasia ema wakoma eto wonom yam Toby eton beje sika 0538141360 3P edroni nie garlic de edrono enua ne garlic no yade bia woni paduan mu bia no etu ase eno the 3P garlic pi work for ene de abakonya bito e wo pharmaceutical shop bia mu na fatu nyalwase 0248928824 Joy Chem Refill Company Limited was say say papa bia soto de debo danso ya ema emu nya hye mu beye nwunu ama setena mu aye de no mesro was say jemai ne frɛ na wontimi efa bi mro estimate ni nyina so oba beye e de ama kwa 0540125816 Kangen alkaline water in so papa nie alkaline no ewo bunte no cholesterol hodo nyina da ebe brena se ewo nipadua ni mu jema no 0241449191 Abawaru Junction Tafuni Road Anasa Brema UGC ewo ene wabone sesen wo se ho beba enimonyam wanum nka no beye enimonyam aye nkranhye de a na ye Gentleman Dental Clinic se ne opesa wo si ye wanum bia no style bia bi obeye bi e de amount for the Chemokuma Report Junction Total Filling Station echi na wone wo enkodi eye kasese ehwe kwan obefa so aboa wo 0459139582 Edusa heba mixture ne capsules no so no wose usisi na ye wo ya be mamre yo wonam nyina yo bete oba wo sebo mu nsam enkoyi a bomodian na eji biso amemazi macro Goy Filling Station inside the wa and wo friend 0500110115 Yanko ejoso krapa ho ena Dawood Herbal Clinic wo awo ho nsam osa ena afi waposo diabetes no otu ase wo ho what Dawood 360 capsules and ointment no e de aba mesro ho ya obia de bedwane ama obeda ho ama watimi ada ama ho ato 0241244012 grow farm oje drone da so awadwaman so wapomu ayemre onkasem nyina ayemre mesoko ne kwagibi na wasoro odua so nso a watimi abowede ema 0244
0296532 Sister Spices wasi di peche busia bomode ma wonsa enka bi na bibia so nkoye dwaman so bia na busu wo ho 0243535025 Ebusia midimafo eba hospital so esebra Dr. Tam da so no fata mento yade de so na bibia enkoye enfamo 0244774284 ebua kwa agogo ena ne sese no ewo mame ena wa ma wo kafra no no akofa iceberg ba no de toto so ede ema wo na de be na si akire wase wasrew kasagua fidie microphone mai blog na wade yeso na ma oni asaye tuntum no mitina odo bompan ayi wono ye na hana mai na ashutum na me afuna nko police station adentia na me nyenyi wa me ko me wono me mbo ya 2 weeks kasagua yiri mo mai okoto eye drop no odo gugu da na mtu ono afa wa nko hospital David wona ne woma Bocho David wona wade mfie sen ma wa ko 25 years awo memu nti wo twempna ukwoka yesi won dware na ne ho nka ne tu no ene wode wani ede ya hye bed dua so nti ama ko hospital ne hwe la me nyan na ya me na me yim de ona fight bakase ati mi wo de enyiwan mo na na ono ko so azoko no we chi pa mi hu timeti ya wo hu me bia wo de da ono mo hu do wo na ti na mo wo wana mi hu yin pa ba bia metie wo hu me ba bia ti mu hu na mo ko chi pa kala ba yam da ka no yetu oh ti mi jira bo bi mo chofu kala ko sa da ba ko oh yeah so bo mo mis kan de ba di o shop 5 years I'm chop money da onye be sa bi di onye be bi amete na mo e bi ya foi da mi go wala na mo kura la onye adwuma aya ha be me adwuma oya de ba ha ba mo adwuma oye kuani na mo ba wa kasagua fidie ni ma me ntan kan me nyim de nti ba na ka me na tena 5 years na onye mo ha de onto me solo me pe mo ka pe bo sere ba na onfa ye na oda mam mo so de wa papa no ate me kwakwan do me to abrobe na watermelon na saluma ngonzi me ba na no so me nyama nyina nti waka me no kwa ba do ototo owe kutu kwa na ade ntoto obotua na me keje bosa 100 million na me ba no ya de bibia ya do wala ye bibia wi iskana de infam me na waka gwa mala ma agbobu se etua ka me to twa nkaka nkra ya twa ne week nti me twa ma efi ho papa na efi de okafo ba na okata na o to wadwu na na apo na ona na obombu so omzi ya no ade zara na wa no nya wa no se wa na akobo obesia ma ode ye ohun ade nti awade ne nya awade to obo asram se e ka kire ma na ya ma na se wutimi bua wo mu na mpacho akwa aba Abapa na oba kwaje besia ba ma ade aye ne ho ade we ya awade no ndako yiba no ya be ma ya awade eni kwan se ba ne sa kra na aka boy enkomo ma mi to bo ase na yem pay drance sa ye se ne ye ne yo somebody mi abo ne kakra ma yen obanum loss herbal mixture nyame adomunti onum ko eche ya be kama mate ye wi age so pebi o se sabi ma ye na ye de ma no kwansa enti mpacho ye nkosi madu ye nkoye ni mu a ma me ba why ni di nkomo no apɛ dro bi ama wansa why yo mira say abapa me ma omu ene adwuma one ompamfo ene efiada ye fa pomboden nchia enfree ebuakwa Canaan Kumase Asante Mantemu ha ye ne pani kwankyerefo Dr. Lawson Chei menu mamu ina mo ne hwada fe mo ne ha Lawson e ba o sente ya meka e mo animsem empani say de odin no e na ye bon empani san say wo na wanya din a na wa na wampe yami adum ni adesua mo de monti enfie aduonu enum 25 years and ya sa ya de aboban amani pedua mojam ya de entinem ya de nompem ya de awo ho nsem enam ensa ya de yami adum nti adanse no edoso awie se wo hweme na wo tie me na ya de bi enam edidie
ana onomu na abani pedua mu a wodro ni din no aye Lawson herbal mixture. Lawson herbal mixture. Lawson herbal mixture. Ne ameka ye honam na tinka ene akono ewe emunti mema ne ma edi ahyem wo mpam ena adesua ame ehunu se yade bi so ho a ya na enam enamu ena esaye brony friend sexually transmitted infections STI mo yade bi adi na so ne wutie me na sebi ebi enam ajanan biaye ana adwonso bia ne adwaye yade aboni padua mu ana enamu a Lawson Law Care mixture. Lawson Law Care mixture. Lawson Law Care mixture. And to me and sapenti. Yami odrum. Obedi mu dance ye. Emarima. Eya busuaniti. Emani boy enchidom. Kaniaka. Ensuoka. Sebene ugubo dampa. Obetuaka. Koresu kukro. Akohoma dabia o. Nipa bransa na wanya. Ningina mu no. Sadia sa. Na beri me. Wabanwenti ya mkwana nchen. Nemo anim ho nkomo. Nyama nko yi a. We nyina ehwebuada cost 90 work ena waye no yempe ne santi yen hyase na mo ban me nipadua o boban akwa abako ehia pa ben wapomodin mu no eyo prostate enti ene prostate draw e wa dwaso mu adanse e boban mema sem koyie no eyo Lawson delay man capsules. Lawson delay man capsules. Lawson delay man capsules nyame adumunti Yami adumunti adrei ayi adwuma ayen senkyerene ye no me ensenyina yade oho yade ni ho be me ni me ensenyina betumi anoma bom ha obi ani akire me patch Lawson Law Care mixture. Lawson herbal mixture and a Lawson delay man capsules ni me ensa betumi akabom no anoma bom ha obi ani akire oyo ba nso abekro no abro ni simultaneous na abekro na mienu betumi anoma bom chimato bi ani ho and a Lawson herbal mixture and a Lawson Law Care mixture. Ne kai say the beer to drop beer amantam edunsia oh my god muno say a pharmacy over the counter and a herbal shop bodino na onsa ebeka e bana frefre ebejo so ewa home so 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 999 and then come on you be jina ememme dro Lawson delay man so one edini awade pina nyinya awade pina jija and then nsam e ha adwene o esane se bema oba ne sebe wasisi ne ho asie aye obesima aye obemu adentia wanom Lawson Law Care mixture amane masema wie peye na aye bemei na okotie na ontimi mesi obema ye na wahefa yaka bema enye abetra ayekati yaka bema sebio enye otenten gram obema so de ni nyina mu no mesrewa kai se oba yo yire no hokani no betu na hia na yiye amane gia ba wakwa prostate ne de ya boban mema yakwa empani fie so ayakwa ba kwa ya na enya amane papa especially one show didie eno no matibem no yie dia chimato ne ba ya ne ha adwene pa ne sand bembe mesra se sabio wadi mu a metoto asre mfesi kan hye obotom de ba ya hwe didie yie enamno awie mroso mojanam awie emroso ensanom emroso mesra mu a mema moma yenti biso enwusie smoking habit no ya na emu ne pedua no yen kai say the protein content in meat is very high mesra obenya bema tete onam mono wieso ensanom untimi ya nkate so kra onum ngusia ya giayamoa prostate no ningina mu no na osan so ya the air nom Lawson delay man capsules. Lawson delay man capsules. Lawson delay man capsules. Oh yeah, berima now in fear edu nwotwe 18 ekonkon ade a she so kwaso no badro bi
oba ho oba ni ho wawari yo onware yo oba benwo omenwo watu kwan so obedi afe obedi na awotwe obedi bosonya kwansidie ayadura edika de bambo ma prostate no sebe ya ugu so awonchim na ebi enkem na wonte jaw bebe bo adwo so kra kana na to yam hyehye okugina sebe yi ebeba asem we mpo still na se bia eden akem during retention and dribbling incontinence atobecha losing delay man capsules therefore dear say ye the gina ye yemfa nche a healthy prostate makes a complete and very much so obeba mu a boban ma prostate no jones sembe koyie ya na otina to becha o chim o bras na banya beja ya losing delay man to paye ana podi di wi sima edunu machi obeyi mienu pa wo chokai say yemfansuo na enum na emomu no o the losing law care na be ye unsuo na o the anum losing delay man to pae no anapa de wie sima edunu machi mienu shelo kan kakrafa good disposable cup mfifi mu fa no manyemre side the same thing eno ano no obedin kwa me a prostate cancer enlargement prostatitis se binya oda yan shane so bema de me se wa ho odin no bomba pomodin adro no ay losing delay man capsules that make for the ama 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 I told you Sabeka about that me query and to dupe and I'm off as birthday. Okay. Brian Ochre Regio. Okay. Oh no, Italy. And I was saying say ya my special happy birthday. Yami Oma kwatintin Oma onyinfe Oma onyinche Nime penimpa and shabusoning na Yami adu amini aba. Ya wada sana ya misha ya kao. Mate. Na na men sampa cho shia na cho na jino mine fama mama na nsan wapo wae. Ai. Wa kwa se bi wakade mu ajibi bra na fama mama na nsana. Mame. Yey, eti abusuafo na wabusuafo we. Me wafa na ma. Wo wabusuafo we. Me o makesi mo fa na ma, wafa mu kun na ma. Obi afa na nko. Na wabusuafo ayi be ma no so abusuafo we. Na so abusuafo na me modima we tinu mu ko na me na ma otinti. O nka ho hwe. Mo be ni na. O so nka ho hwe. Adentia. Wala mu kun me sa no so ba tinti. Nya da obaka ho bibi. Na ona ne try di science na hu sa wo ye masem. Ma me ne tan mom de. Ne me hu bi mom. Masam na me di me hu bi ka na ba ya mfie no mi koya. Na started the madam. Enti ade ni si ye na di sen wani no de bomb pa no so na di sen. 5 years ni. Me wo ba 5. Onko hospital da. Me ba da na ba fam ko takwade. Na mo ko hospital. Nso wa hwa do na o se ko bi asu ni do. Wani na boy yi ni so na wo na wo senka that time no mo de ko hospital. Ko bi anyi do. Na wan kan kire obusuafo no isi ye no. Na bi. Adentia. Na o sa do okunu, o sa krokro. Na me im da o nya bibi aba ha adwe. Na o sa krokro woni nti se o nya hwe e beko. Na me im aba ha ma adwe da. Se so be se e de na ma wo. Ne ya ne chi na o ma me skanti etama ma motaman o ye nu. Esia na masai. Na moton ma ze ma so ma ze kan na me di bitezi ban. Ana that's one that's what kind of me ma sisa na tam aka say. What's the son dey? That's na tam. Nen toma. Tam no so yo no tam na motaman. O ma miskan tezi ban di. Me tam na masai na me ma so ma ze tan kan na moton we. Na me do tezi ban me di be ko hospital. One month bi am ko hospital. We djuma ko o ma miska onyi me sa am ko na mo so moton we. Adi na adi na asam o de kan.
Say what on and Toma. I to a tam was man of them. Emerson and Mayor had it. And the I done a tam now come some of them all. Maybe you met them now, case can all let them and family. They was have for an uncle and to bell on in the nature. Into what jatum there, while I know quiet and was it. So about Mamma Cobob was on the bar. No, all but you have my own check. Musuman nine, name why me I know, or come for banana, no, I catch them back and ban. No, what the hour. What the hour there? Oh, you are sure cook someone, all the one and but with some idea on Hazo. You know your Hazi. Oh, on the point I am Yantam as a Sataman. No more Tommy. But catch over, you know, catch over sure, but downful. It's why you're there. Mamma can't pass mobile. That's all you took the none other than answer. No, one in a time now, woman, only or no mere to an more set more Pedro. David. Or no so about baby. I know a bed. And no way is your part of my way is here. I know one number is here. And son, I'll be worrying. Oh, much woman may by sir. Oh, what me answer? What are you? Oh, okay. And yes, I'll cry. I won't ask on we. As on in me a tray. Way on the meaning in your back. Way. Oh, more heifer. Ejumako. Moko no fear Jumako me woman kissing. Into a man wa heifer. Remember no or I cry. Penny was saying. Pain my mother when you with it. Oh. And see, it's how Wale 25 years and get one other quava, they know what this saying. What the best? No, by my family by 10-11 years. Nti penyin be se be and so benya be 40 or he can 40. Why ya dey adwuma? Also oton nyama bi watermelon na oyo ba. E a woti wo monka. No kun na adwuma sense man so a wo foforo mo ofie. Oh, ana de otoso mienu no so ni kuma no kakraba no mo we. Kakraba no benyima no also no all ya sofo no sorry ya sofo me de kakraba no. Kakraba no oho. Ono so ye adwuma be. Kakaba na de okon school man de ko school me wonti am weje. Oh. Se so pese ye de na ma kafra insu. Be to be ye be. Me ko was to where me wano e de do go grevi. It be to be ye be. It is a matter fa ko ma to wazi. De baba ya matter fi me so ma to wazi. Brother o ma miscontent me. On kasa mo. Nti baba ya bibia mo so to ma tena no. Na ma to na me da to di me be ko expect to be papa no wa he fa sese we see am o wo sese e unim ne number na ma ba mate yen hwe na yen frɛ no na bibia so entimi enkoye asɛm na real ma me nso atenya sa wani ebeye wo ya empese wani beye o ya busia obi se wo pe edan abrantie bi a single room self-contained say ye kodua pankro no ehwa na ni beje ho papa ye ne ho dwo ebusia fresh so wo bi a ye agent bi a adwuma ha ya no wo o se wo pe single room self-contained ntime pa cho wo bi a fresh 0556 527771 0556 527771 and now 0507 579296 0507 579296 and I'm also now in second bia single room self-contained. You better se papa sanso ebusia yenko ahase no memra sisi. Hello. Papa mpacho ma hi. Hello. Papa ma hi. Yeah, me do. Pacho ho na mo te sen. Ayo. Pacho ya from ohinire ya bo asia ma meka sa free Kumase Sompa TV ne Sompa FM. What's Ya from ohinire ya bo asia ma meka sa free Kumase. Ohinire ya bo asia ma. Pacho me no ka sa free Kumase. Radio station ni TV station friend Sompa TV ne Sompa FM. Pacho ma mi bia ba ha se nom sa we yire no na entawantawa bi si montam kakra ma wode nani bo empadua so ama wanfa na nkwa hospital mpo be se mfie numnie ummo na kwahoma waja na si wasa na de atwa wo kra ne se wono kra na kwabo besia ka so nkobọ besia no fa nya ho ade afa wuti si ma kwan mu a wo ka kire ma ne sa anya wade bia na
ono ankasa na ye ne ho ade mpacho asem yi maami ayeka ne ho asem yi woni mo no bibi sa asim ntem Mami be no. Mami pacho ne nkasa oya we pa onyim kasa malama Onto mami be no. pacho malama malam ono ama sister ama Minimum. Mami be dam ai. pacho ne wo kasa ne wa hu wa no jaw be da to da nyim mi ama wow 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 odo sana na sa friend bi na lo bi afa na nko wo fa na nko wasi woni mo mpeme hwe se woni mo a press any two keys. The price of the current call tunes ring is 50 pesos for 30 days. Hello, madam. Dada. Madam, I see America something. No, I see America something. Mami ama, well, you know, all 25 years and only mono. Yes, Mammy, no, I see America some. Me too, me mom, Ibia. When you make us a day, we do me from the time of my and my myself. Nasa, yes, I am to catch up with Yamia, do much on the back of America something. What do you do me so quiet? And to win Mammy ama. Yo. Owa himfie ni oye no de oye no oye hina na so oye den oye busapen oye busapen esia mo amahen na busapen na asem we na amahen we na wanyim because oba na oye tin so o man kasim pochen yo ba me na mu kwa na do bae man kasa na me ba o fi man kasim ne ba ne pochen yo okay na mukono do no we esia na esiam na yawo meye eye enkasa biem nyame ya adomo a da sene mi amema case ka mo asaba wate ka wakoma to yem de ode bekọ ne de ode beba nyina no o ene de oba so do case ka ode bekọ bai and then so wan fa bi ama nyambo next week de na me sponsor ama wasaba o kon so amehwa am akwa akodu fie me ne be ma ne bekasa ene ye o se wo ya ade me ma no that opportunity no na ofanye de wo ye enya me ya adoma gude sana mpese ye de wo dwene ho ne de wo ka no betimi aka no abrati amedase ne kwan so a na emom me sister yi na me mama na meka bi a kire ne se ka wakoma fato yem iwi ase ma wiye ma ya wo de wafa bebre mu nanso abrati a wada ro ma se de wo ka se yemfa nhye na suiki no se de wo ka se yemfa nhye na suiki ne me no wo ya adwene se yemfa nhye na suiki na emom ye ma mi wa utie ne nsem asebe empredu asan akwa wale boni wa nya hwe anu na chiri asan akofa yade na ba mai edi nan se wonim oba a waye ne ho ade pen wonim ne da aya no na chiri wo so wo ahemfie no kra na eye ebebo aye wasan aba court nso so nti wada roma se de wo ka se yemfa nhye na suki no me no wo ya adwene na mo me sister na me mama na me ka bibi a kire no se ka wakoma fato yem osoro na ese ebo nyame mpaye se nyame benam adom so na obesan ya de se de be ya obenya apomuden cause de o kekan de no kwasem ni emu o ya yie me ba wa de se be mpredu asa ma benya ba masa be fa ho ya de emu ya nti abrotia menim se nya dan a na suke beto so na ehu asem no ne pumasi brenti sister na ye mami onka na koma mfanto ne yem ensu o mesra na wani no wo sa su de ahwa akwa wo hu kwan ho ensu why bibia be fine ama he man pacho remu mamia wo he me da se wo he na mbusa se aware ya ware no odomu anase ya ware ya tamfo sebe ya na ya se enka ema ya emema eseso boafo enti nka kwan bi so nka aboa bema nka boni bi ani ekodum pempenso bi na emema peso wa muteti wo mo enho a na wo de nsem bi eyi wo mo ho ano sebe what wona obi wa no so be mu a na koye ne ho ade okope bosia de aba ukoye wie ya wa sika no wantua wuti si kwemo ya wo pe ema no wo ka che ompamfo se wono anaye ne ho ade nti wo nware no ena nchen awo amem ne mo wona empre bebre no ansa na be ma bete ne nsa de abo oba
ana woni bema etwo na nema be kuni sei no ya na yichire bi wo hono ya na nema bi sisi ese nka ye mayani eda ho na nka ye hu se ne akro no ida se ebetwa so ana se bia ebema abusua bam no ya ye ni ye na de ba kon ye wo emabi no ho ya na menti ase so odo ne ya na fre ye ni a se bema du dem sei usman kan che busua woni me anko hospital akofa blog de to mani so akoto eye drop e de gu mani so na wo hye pepo samle we se mfie nu mo yi wo to twiri won hwe wo da wo mo akohomada se aye ya wo be de fine e betimi abo wo kwa bebre so kura enya forever enti ne America ne se awade na ya ye kono so kone se awade ne enko ya oba e be me e se otwa so enti so ayire se ye beto so na ya kan se no ni ara okra ne se be metie fidike se oni mo be ne voice cramp na em se won ti bi krada are ho enti wahire se wo se wo beto nsa afre no na otwe se ne yatimi asa transem no so a em se anu mom na ebeboa eni be ma no ehu ye ni mu face to face a em se ne ewo bia no ye ne no ebeka. That's me so me da se Mrs. Odru Champon akasa busua ansa na me de ebeba no ma me nkọ we se mra na enyi mfiri ho ansa ye wi a ne yakọ afrefo ho ansa. Bread of Heaven International Ministries ebusua wonom edi oh Lord remember me radical me dwumedie ye ti asem eda so no Apostle Emmanuel Donko na dwumedie esine na so awoto nsa afra kukudam nyame nipa ya chese wonom so nimdi wo nyame dwumani mu ama wonom aba bebo dwumedie no ti no eya na waba Safari Gardens atasema so kumase na dwumedie ebekọ so 25th November ekosi 30th November 2024 yi 6 p.m. anadwubia nya sanwumre bia no na obehya asienti no eya no wahye ne so pemu nkyeremu a 0260 790 na niema akonkan de amount Palin any stomach guard syrup no ewo adwaman so abusia pacho we say no Palin no capsules ne ointment pacho ya no wanya bi na wo de etu eye eyaw anase kokko ahodo ya chese ko na eba unya bi ebetimi etu ase Palin na ye kanfo ede ama wo stomach guard no so syrup edru a etu yade mu haw ahodo bi ase eya no akonya bi ebo pharmaceutical shop biada ama hoton so etimi aye wo dia 0597 216047 St. Andrew Senior High School Busia or say admission no eyade a wabi ekwan mu 2024-2025 no eyade a wabi ekwan mu diamond no eya bra woche afofrofo ewo Senior High School 1, 2 and 3 ebusia BC graduate ne so no mo am results no akato ne bro na aba anasa abampo ya mo hwe kira kwan suku mu de na makọ St. Andrew so se bra boarding house wo ho hostel wo ho me so bibiada wo pesa won saka ewo wasin so training mo no was so the bemma amwa yenkunimdifo ewo awie 0244696911 na mpanyifo agye so Bishop 75 Enterprise good year papa na mpempra de ya de boda for me fie Abis Plaza plot number 17 Rom Kumase Adeshia Market no ben ho 0598 585219 Obo Hebe Medical Research Center to nsafro wadwa do menu last stop wo sebra ne betu nyal wanyina se na hoto enya wo dia preke se powder ene ode heba betes ne so de abanimia yade aduro ena afe ye waduro ahodo ye anya bi na entimi emwa 0257472506 Express Group so akwanto hu nsem nyina dafa bedan no fredo 0249 000448 Ghana Gross Obebru Jabei na efre kwa adwuma ye 0308 245 775 Sansam Heba ebusia wasebra na ebeje enupa bi enom mixture ebi immune system no na aboa wonom susu a wonom susu eye BP for no diabetes cholesterol ya mumma ne ade no munya bi na entimi mu am fresh my capsules no so no eboa mema ejina wona so fresh lady capsules so boa ema ya se haw ni nyina no etu ase afiri ho co capsules
no so de abaye fresh cold capsules ebusia betimi aboa mama bone enyina da ne fi ne betu ase e de afri wo nipadua ne mum kana heba mixture so number 1 heba mixture ye tu ma de dia ne fiba ase 0243459319 imi pro say wo catch imi pro service wo tukwan ko China memo ebusia fo ho bedom wonom se be ye odwede hu nsem no ebekọ ye 0243559319 Holy mosquito spray and coil we kwadwa maso ase na mama brown ne mosquito spray and coil ne no e na ohwehwe ntonto mebekum wonom keja ama bibia so atimi akwemu mo wo ye nkase ne womum so no wonya eye spray ne coil ne bia ebeboa ama wona so so atọ from 032203762 na wanom agye so Leicester Ghana Limited ya sanitary pass no ahodo ne nyina bi wo ho ne board da fam so nneamam kama entinya bi na entimi muaw 0501390337 na offsist draw ya oba nkosu ato ne munye wo peba misro na so akọ hospital ya say ovarian cyst ni bi na ha wodia na wakope bia ma osabo ni sisi so wo na akwan mu na boa ma ne manyina so ma yom no etimi esipi esita for wani kire mu wo ne dodo mu pharmacy shop and Lances chemical shop bi mu no na kwaji bi wo ho edre midpoint pharmacy limited na ede abenti no for 0596 607858 na onje so ebusia ye bekwa homa no so kakra ya mede ka ho ne se da bia me ka oba enya fonso enkoyi sika ma be ma so nkoye ho ade nyesa ye wa no aye be ma no ho ade ne tem bia no obetimi de wasimu akọ onwade no anaso onwade wa ye wo ene waware no ema ye nware ye ho ye nye lesbian anase safa wofo ne bi ene ya dane ye yonko mema no so mo ye ma ni ye yisika de ama wo mu se safa ko tumi tun safa we mama me fa we mam papa enka ne ye mu de enkaye ye te ho ase ye nye ho akinye na so da bia semunti ene ya ne ye kasa ne ma we se nka wo yisika ma be ma wo do no ene se wo boa wo ne ade ase ti ase wo wanka boni nim na so akira nkono me ka cha wade na mbra dwaman wade ane no nche se adwamamo no wafiri mu be ma wo pema no wo pema wo ba so pema masem no wo pema masem etinya okoye ne ho ade ne be ma wajai sa ne ma bretia bi obeka se bia wajai but as time goes on be hu sa wasate asimu eti sanfon so na ma ya na yenum ebinum ye no mesremo muma ye ntwa so na wade ye fa nko heaven eya pass obe ware aware ye de ni je wom so onyo obi a wote wo ho ase anasa mote mo ho ase a ede na so yen kan cho se eya na brebo bia bonwuma bata ho eya dani a wunya no te se de wo susu se obenya no enti yesremo mienhwe ne yenhwe wensu be ma ni tie ne ama me ka wakoma to yem asem bi wo ho hene ire me ye no fato die me bo eya ka wakoma to yem obande ma ne nko na fa wo fa 25 years pla wo no maji asem na bo me bo wate me bosu mi aketu akula me se mehwe me mamla na ye adwuma man kasim se mi ntimi ma ho kra ye won kwofo ho ma betena for so pen me kura adwuma kotachi ma ho na me kunu free enti aho de anim ho pa man kasim kwofo ho ye be ma won ma di asem na tia ko invite no se wa ma da se na me amesende uska am waba se wa mafia se no mu amese asem ne be hwe am na kodru court ni atoa so de afiri ho wate enti kwa koma to ye me nsu biem wate wa befie kan wakoma to yem oho beto wani ne bekọ ye behwe na doctors bi nso aboa na watimi ehu ade na watimi aye wadwuma wate ye da ase so wate ya se abusuan 0551931931 0551931931 0558931931 0558931931 ubetimi de wadwen traba first case no ba no na kosa ye nya no ha no koso pa oba no so ne be ma ne tie no awurade say yesi djuma wodi ano taxi driver bi waye enche wo ba yi so asem penipa so anwumere almost 800 million say ba kro ya e me ma be 5 na fresh sie me da from bacho good afternoon di baby akasa free hello bacho di baby akasa free ohuna ye because free kwa man sita kwa man
Mate, na maame die na me beto so me pie kaka. Na anrefo. Na de me kan se e ma ye mpensia de. Ke bema e na ade so obewarewa. Wo famu dia wo betimi ye. Na se wo kopesi kabia ma na se gifa kwa me ho ade. Ye ma na ba ta ko ebu. Enti de me kan se ma ye mpensia de. Na ye to won so ye mo ye hu tu tie be ye. The Ecobasan Kamani, not only for years to my study, or country and one. So we say, yes, then soon the difficult man is getting up one of addition. It's in the ceremony, and then Yabro. Into that man, a study minimum, study a more common temper. What are the players, my mother players, regular. It's minimum, some getting up one man. Now, go coming now, on one of the year. I send you a better idea, or soon I go for family and family. Yes, yeah, that's it, mammy. By Cassie, Papa no Casa, mammy, bow better, mammy be by, mam going to buy or better bonaka holo. Ya ye be pay, ya ye beerful. Messia Besha Mamra, aye, Juma. Made up from Pacho, memoir how din baby or Casa free. Hello. Pacho din baby or Casa free. Pacho, my auntie or Marco. First case now, and we like them and it can. The next time I say, them, Obama, what you them can. Yeah, and example, I know them, I say no offer. And now I saw the different number, no, they say, or obtaining the voice here to say them. Yanka say the atom, for course, and to see. Now, I go for number who maybe we are there on the world. Nipa who maybe I say now for Nipa pass and so I try to Nipa what I to do this one. And Nipa we are seeing Nipa for next one. They still let know Nipa the living machine and no deny the offer. And now I say, no man know what they are saying, you know, for no man. One man is a group who cry, a group. And I will sad and a member phone as I see all my friend. This picture. You show you. Matty, that's yo, mammy, that's it. I will see 0551931931 0548931931. Oh, friend outside to Mano Asaba network and a BBA family from Pacho. Would be baby a case free. Okay. Let us first keep in Kaka. That's why I mistake because the disaster now only need to soon say, and I'm obviously no person to Anna. And you know, meaning, then we should say the boyfriend and on in IS line. And you know, one of us are moving. Namajin Sikanaman, Medamasi. You are so about Quaco Bonidia. We did it. Made off from Pacho, the baby a case free. Oh, the fortune who friend for the no mammy, Mr. One and Casa. Cafra, Offra, no watch on where for the no Honea Casa Kama. Would the baby a casa for me, therefore? The Pacho make a sense of what? My auntie away. You, the Pacho, first case, no, a person and what them can say. Yentio. So, the Pacho, Papano. The person the catcher say a human or with your din. The omni castle was so your brown of crown or your bar a bema and a woman like son. And no, and you're in the picture of grand town or barn and it which won't that only a din. But when it there were face to face that. Oh, now Casama Yentio. Kafra, or find a drop here or patasi a yent on him nepa. Me pacho din baby a case free. Me pacho me casa free this month and then pacho me the first moment. Pacho my yentio. Me pacho me de me case in some year me go to the ham, Pesa Boam and a miniature drum at the red Masora Nancy. You got to well that never my own. Pacho. Ukoto J. Patrai. Oh, I can't tell. Pacho ya call a ye for only my Jen Choir FM or Sunyana Quine so. Sunya Choir. I Jen Choir FM only more.
minimum my kenten de one say dwomu kwan no so na wo beba straight wo free kenten ba wo fa taxi ni bia edwomu ho no wo bu kevo a wo kọ wo da so wo kọ dwomu a yisunwane station wo dwomu ho no yo wo do aso open 21st clinic mpacho ko ho na yen sure why that's the dofo ho beto ya das amen me pa chodi baby akase free yo your friend na na start because that's what you are going to so down okay na na pa cho ma yentie o na yire enka de oba yire die enka nya boni ru yemo obo asowe ne onu kwa ne freze a onu kwa waye bi amafo de duaye bi na be ma ne na ebulu kwasia eti mu ya na mu no ya mate ebusia ye de ni nyina esi ase nom na ya damu a moje breni adaje etie ni nyina ase ye na bedwafo enso any producers MC afo nyina nso ase ebusia ye sorry from happy birthday Emma Michael Oten Abebio CEO Microya Service eho na papai odini juma se CEO it's your birthday Belinda ya owo Sika FM NSC emfa mo sinya me pa en Australia ma nkwatenti ahoden ene apomodi wo marade emfa no mo na setena mo so yedie enya wo chefa happy birthday to you Mr. Oten Abebio sanso and happy birthday kwa Madam Patience ya wo no so owabe forestry manager eno no Linda ya wo Sompa TV marketing department and I say emfa we say emma me pacho we so free Linda wana rade nkoso ensure Madam Patience na onya okese na bambo so no nkwa rade emfa ento so na ohine ba entry boss ya konso it's your birthday Linda say yankancho so do papa ye nyame pa na was ready ama wapomden enya wo chefa na enkwatenten so enka wo ho ewo wabotire emu happy birthday to you erade ensure wo pi ebusia medi do ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya obetimi afrem abrewatia onyankopon ya adom adasene yebesan ehia ansa na no juada amesa ene dom no bese tenase na Sompa Nkomo de ho ni nyina da watimi ede asomo ye chia mu nyina